Hadian makinong yalam makinong kitkam CEC jongka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association dangshen kila hiarno nagakam. Nakaliang jongka seng kila thao no eka ko committee bat menta kasngi ka shpauterik uleber kilawan banikindo bat kinong lom kubor bat pitsngo bakin sa penlong eka general meeting hakasngi sadjan khat arterik hamadan malki bat yo penthmai nong kitkam bat banyak ru halor kiwe kimat jing bakinong nya kali ki jushem barabor. Semua kejeng susi ke pakal, abai day buat kejeng sungkai, kejeng kam ini nong yalam, nabi isi ke berem. Nak kalian jungi hi kum kakur komiti, lain kum beda kakur komiti, abai day bukan negara East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association. Lain penbet, bah nak kalian jungi kum kakur komiti, lain ibu kelas sungkai kini nong yalam jungi berem. Dan nak kalian jungi hi nak penbet dekat tarik, buat dekat cakap. Banyak pembaik ke general meeting haka ke general meeting kan day haka kan arterik haka sejan haka puar kerwi ke jenis stab jaka kan day malki maran malki kejeng temu jangan negara buat nila karpat lu iki nongnya kali buat kumju iki try kali ba baru ketika sini begini poi lang henti lalu kinongnya kali try kali ketika general meeting ke bang nilai penbaik ketika pemerintah malki ini akan turu iki try kali ba ken pak ya lagi jong di driver begini poi lang ketika cakap ketika sini amba keniat baik ya henti kan general meeting ke jongi 이거 이제 정도네가 general meeting general meeting bang nilai penbaik kin bon kijing niat her haka to sini But kendon ru gajing penthmai nong kitkam jongka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association. Ya thir. Ngin ya thir. Kuma je thmai nong kitkam. bagawe rubah mentala la arsnem bakal den gede lockdown tinggal du bon ke long du bon perlong general meeting mon snem ka kum ka East Khasi Hills Local Taxi kala temu man perlong malas nem tanah dua wan ketika kelam covid nila dulu perlong ketika meeting manus nem terkejeng temu jeng iru kata kawai bangi yo banyak keren ke iki jeng ba kum kinongnya buat kita try kali iru kidon ke jeng kali yang joki Jepnya keren ya menolak dor baik kali mana ipai bala ibu hati sebuah baik kali ya kata tengin saya pet sini saya keren raka long lerak kasor karu na banta jungi kan perkat nam tak tax na kan perkat nam tak petrol ru ila banyak keren yang tak baik kali da kasor kar kloi ban penduna tax ya ka dojo ke petrol ke diesel tinggal tu bagi ini kini semua kejeng susi ke pakal abai day buat kejeng sungkai kejeng kam ini nong yalam nabi isi ke berem Nak kalian jungi hi kum kakur komiti lain kum beda kakur komiti abai day bukan negara East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association nilai penbaik ba nak kalian jungi kum kakur komiti nilai ibu kelas sungkai kini nong yalam jungi berem dan nak kalian jungi hi nak penbaik ya katarik buat ya cakap akan ukur kompi penyet abai day bukan nilai suya tahu mengiki barang don hi haka East Khasi Hills Local Taxi ni tahu dah kakur komiti, dah kadon kakur komiti itu mata, kumpul imtang iwan imba kakur komiti, dah kata. yang mana bakli ya kan kakur komiti Kerana kakur komiti ni penbaik mengikum unit ke circle ke bahap ya pokok East Khasi Hills Local Taxi. Makanya ka general meeting jumpi ka day boro Di hakani ka general meeting jumpi markumbangi ngiyo iba kidon arkan hun habe de ki driver taxi apo East Khasi Hills ipin kon em ya kita gawai pat ki kanhun ki ba don la ka jongka association Nak kalian jungi hi duk matang itu itai gue kanhun. Nak kalian jungi hi yang kot kelum lang ya baro kelum dah nyawa no bat aduk matarung yang pat itu iru itai gue kanhun gede kena